Isezulwini ithi ngizifungile usho uJehova uthi njengokuba ukwenzile lokhu ungagodlanga indodana yakho eyodwa ngiyakukubusisa nokukubusisa ngandise nokwandisa inzalo yakho ibe ngangezinkanyezi zezulu nangangezi inhlabathi zasogwini lolwandle inzalo yakho inqobe isango lezitha zayo. Ngiyethemba ukuthi izwakele kakhulu uma uyifunde kamnandi kakhulu. Ufunde kakhulu. Uma indodana uAbraham indodana yakhe uNkulunkulu wazwa izwi uNkulunkulu amtshela lona. Wamlaya thina siyalalela na. Sithi sikhise emakhaya lapha yena ukwazi kahle ukuthi nginemali. Imali indodana yakhe ngisho. Manje lokhu ukwenzela bona. Bese uNkulunkulu uyakutshela ukuthi unikele ngale mali ukuthi le hayi lena musinzo ukwenza ukuthi le ngiyokwenza ukuthi ubibalabalele le uNkulunkulu ufuna leyo mali leyo iye kuye uphume yena uzobonelela lapha ya njengoba Isaac lapha ubonelele lapha wahamba indodana zangibe nama questions baba wayehambe na noma esembophelela cabanga baba akazokubophelela wena uyakubopha ngentamo uthatha ubekile nenkuni lapho uthozile ubeke lapho akubeke phezulu kwezinkuni akasho next ningabe kuyimbe ngizoraharaha ngisho ngikusebekelani phezulu kwezinkuni uyabona siyala ngisho elethina fanele nesisize kahle abantwana bethu ukuthi balifunde lelizwe balazi nasekhaya silifunde mina bekade ukuthi mangisekhaya ngisithi hayi yama namehlo ngoba yazi ukuthi amehla yanhlupha ngicela ningifundele lapha tu ngifundile ngiyayazi ukuthi kuthini ngicela ukuthi ayifunde ngifuna ukuthi naye ayizwe lento engizwayo la ngicela ungifundele ngoba hayi namhlanje amehlo wasi-right banikeni bafuthi bakufundele yebo nifundile mara mabanifundele ukuze nabo lento bakufundile asho esikoleni i-restation babakufundele yona uzoyazi vele to awu uyoyazi tototi abakade besho mara station kudala ngisho laba manje akusabasasha mara station nezenkolo azisekho lesikolweni azisekho akusekho next shuba wethu sizulwini abamazi njengomajonto vulela abamazi ukuthi ukuphi shile bese kwathi isikhathi ngo baba bethu semalayini baba bethu besezini ngathi siyahlala mara siyamazi namhlanje yakhe sakholeka lapha so nathi asibafundisele abantwana bethu ukuthi mabalalele lo uNkulunkulu ngoba uma bangahloniphi wena abasoze bamhloniphe uNkulunkulu engcwele nokufika kibo ubatshela okuthile angeke bamazi uma bahlonipha wena batshela ukuthi yenza ukuthi siyazi abantwana bakufika stage ngesikhathi siyaxabana kuba khona kodwa akuthi makathi undlula kuleso stage kube uyazi ukuthi wamfundisa ini ahlale akwazi lokho akwazi ukuthi kuyanikelwa noma ngaba yini kuyanikelwa esonto imali uNkulunkulu akayifuni imali inkomo izimvu ezixhwalileyo akayifuni abanye mhlamba bazi izimvu ezixhwalileyo unganikeli ngemali engasi-right imali uphumelela uphuma khona bakunikele amali asi-right yamali uletha imali yomjuluko wakho la or imali uphiwe yona ekhaya ephuna kiyo uzonikela yona ngoba le engasi-right yile uNkulunkulu angayifuni khona manje kulo eSouth lapha babathubeka futhi lapha ukuthi eSouth uAbel noKayini wenzani othatha umfowabo wathi asihambe siyothola sihlathini bafika ehlathini nanguya ayobulela ubhuti wakhe ukubulela ubhuti wakhe bese kuthini igazi selibizwa phezu kwakhe and sonomona ngaloko uNkulunkulu uyambusisa ulethe oku-right kuNkulunkulu ulethile uNkulunkulu wambusisa yena kalethi oku-right uyagodla kwakhe abamnika kona uNkulunkulu esemphile lo soba nomona so yambusisa uNkulunkulu ngako konke ambusisa ngako lo soba nomona so yahamba yombulala manje ehlathini uNkulunkulu yambusa yambiza mangambiza
lapho umfowenu ubizwa phezu kwakho akakhona konke lokho kurongo ene into ekhona abantwana bethu bakwenza lokho la endlini uthola ukuthi azonde umfowabo la endlini azonde usisi wakhe la endlini akusiqiniso lo siyalo singasali siyalo kuba khona ama mistake okungazwani kodwa xolela umfowenu xolela udadewenu omunye mawubona ukuthi ufuna umkhulumisa umfowenu udadewenu iyabuthi sorry sisiyazi ngenze wrong ngiyaxolisa angenzanga kahle angikhulumanga kahle nawe ngithikile ene ngikhulume yomagama sestradini yazi khona amagama sestradini lokho kungafanelanga ukuthi ukhulunywe la endlini asikhulumanga right soxolisa omunye wakini nami ngiyenza wrong ngikhulile ngingaka kodwa ngidlulile kurongini angisabuyele emuva manje sengiyabona ngiphila impilo right ufuna ukuthi uNkulunkulu akangisize nami ngiphile right so bantwana asiphileni right mawubona upractice mawuthenga isweet thenga ambabe mayi2 naye uzomnika ukunikela lo nikela udade waqala la endlini usisi wakho thengele bakuphile nespread namasweet hayi ngiphe 2 uzana uzonikeza nalomunye hayi ukuthi ufanele udle wena wedwa futhi uphepha ukuthi lo ngakuboni mphathele mali yi1 ngiqephunele isho njalo isizulu sika abantwana bomuntu bacephelelana enhloko yentethe so nawe ugamlele wakini naye edle azwele ubumnandi obuzwa angisho amen uNkulunkulu asibusise amen lo mazwi lawo kulawo mazwi uNkulunkulu ampe wona ene manje amazwi engizoba nawo ugcina nawo lapha uThesalonika baba uThesalonika oqala uTimotheo so baba Timotheo oqala sifunda lapha uverse Timotheo oqala 5 siqale lapha na ku3 until ku8 siyafunda laphana incwadi kaTimotheo or 1 Timothy chapter 3 5 this is sifunda ku3 to 8 okay sifunda incwadi kaTimotheo oqala chapter 5 u3 ukuya ku8 isihloko sithi ngabafelokazi yazisa abafelokazi abangabafelokazi ngoqobo kepha uma umfelokazi enabantwana noma enabazukulwane nalabo ke mabafunde kuqala ukuhlonipha indlu yakwabo babuyisele okufaneleyo kubazali babo ngokuba kuyabongeka lokho phambi kukaNkulunkulu loyo ongumfelokazi ngoqobo osele eyedwa uthembele kuNkulunkulu uhlala eunuseni nasekukhulekeni ubusuku nemini kepha loyo ozinikela ekutamaseni ufile esekhona yala ngalezo zinto ukuze bangabi nokusoleka kepha ke uma umuntu engabondli abakubo kakhulu abakwakhe ukulahlile ukukholwa mubi kunongakholwayo wow amen that's nice yeah abangodla umamazana sinabomama kukhona sinabomama sibafelokazi bakhona abanye sinabomama abafelokazi bamadoda aphilayo yeah amadoda ayaphila but bafile ayaphila aba-exist okay bayaphila yeah